Ciira uria urari igoti-ini itugiru uria watwarirwo ni atongoria a NASA uraninire thikũ 14 guthikiririo na gutuo toria gatiba yugite. Mucirithania munene David Maraga akiuga ihinda riri ni inini na rimwe nirihingicaga igoti rigikinyira kihoto. But because there may be the need to conduct exercises such as a recount of votes or scrutiny which require substantial amount of time. Kumana na ikaya riri, President Kenyatta ni oritie mbunge yariririe ndeto ino naihenya niguo igoti na aria matwarite ciira wa giturua kia president igoti-ini itugiru makoragwo na ihinda riganu ria kwibanga ciira-ini hamwe no mogaruruku mangi. I have therefore requested that Parliament should expeditiously address itself to the issues raised in order to protect our country from any ambiguities. President agititirithia ati ni gutunyo aratunyirwo uhotani wake. The Supreme Court owes Kenyans an explanation on how such a monstrous injustice could have taken place. Na akiaria hindi ya mucemanio na atongoria a kuma rugongo rwa bururi thingira-ini wa iregi, President aroiga nowe unyitirire mwaro nginya riria muingi ugatua itua ria guthura president ungi. Rais wa Jamhuri ya Kenya mpaka mwingine ataapishwa ni Uhuru Kenyatta. Kama wanafikiria nchi haina rais, si wajaribu waone kama nchi iko na rais ama haina. Kama numbers hakuna shida, na hata ile form munasema ilikuwa na shida, kumbe ilikuwa huko kotini, ni nyinyi tu hamukuzitafuta ndio mjue iko na muhuri, iko na serial number na imewekwa sahihi. Sasa hii uchaguzi ilipinduliwa kwa sababu gani? Ateti a Jubilee maugite marina mwihoko IEBC nigatabania githurano na kurugamirira githurano gia tariki 26 itekuingirirwo. Riu President Kenyatta na Raila Odinga marina mweri umwe na thiku 4 muingi mbere ya gucokerwo gwa githurano giturua-ini kia president.